bacho michiacha mo nyina na mo say bijiri paase mo biara ho ye edo twedi ampone na no masemi so me ho ye mente atinkabo ni bia boko asumdwema na ene menam tintafidi aso na mekoto yemia baabi a obo audio bi na audio no me nipa na nanim na so ene no ayese evangelist free the free I don't know wala but sana voice no etie na nensama wokan mesel pi okone ntokwa onhweso nko okana sema onhweso nka na mo nde se wodi asante hin ba be frafa nasem e de ba asem ni na edikan pese utie di okan na me wia machirim kakra etimi hu no obi ayiso enti be pese utie one son say enkrahene ena enkrahene so enson say yewura wote kwakwaso obuani ani dia ya dem wote kwakwaso no na asante hene me bo me mu asema na piao sa obuo na nso ne ya dem yewura enkrahene na me bo me mu asema piao me ni nkran kan ka meka won nkran mu ye di obuani ani dia masa ahemfo anyina ye ma o mo fa tribalism me say obi bia asante ne nkran ye nyina eye nipa baako enkrahene sebi nana a wote akunwa kase so tumi nyina atwa ne ho ahia wote nkran kro ne nyina ahye na ase saa ne yewura wote kwakwaso otumfo ase etutu da second na me bo me mu asema won so saa na asante man nyina ahye ne nsa obi ade hini wo ni krom obi ade hini wo man so kro so but obi ade hini wo man so o man ne de wo hwe man ne so nyina ye president ewe yewura John Dramani Mahama ono na wo hwe o man ne nyina so enti want na wo say dia wo hwe kro so edi tumi besha ne nsa aha civilians no civilians ye nse wo hene nsa ene ye nse wo bia nsa na emom no ye hye eye president no ye hye ne nsa enti mesre wo bibia se obibia nka mo na onka na komanto ne yem ahemfo ne ko fie ho no o man kofa sekan o man kofa tuo o man kofa hwe enti team abusia panini team odobro ni team Luberians no mo wo bia nyina platform bia so disrespect wo hene bia okay said ye nyina platform so disrespect ye wura wotumfo no saa na mo bia nyina platform bia so and disrespect enkran hene mesra mo saa yimfuni mi no ya aye omo nyina ye mpanifo aye di obuo ne ani die ede ma wo mo omo ko fie ho no sabi ekwan na omo fa so de ko ye no baabi na anyefe baabi na eche aye enso anya hwe omo ankotutuo omo ankoto sekan omo ankoto omo nsa ti yanya se bibiansi omo anfo so they didn't force themselves omo bo apun no mu bia de ma wo mo ti mo bia nya na dwene se obeso life a disrespect nkran here mo bia nya na dwene se obeso life a disrespect ye wura wotumfo me pa mo nchaw kro bia mensa wom sadia ye woni pa bone wa asante mem sa na ye woni pa bone won nkran mem e kira sa ahemfu na edi kro ne so no eye ni pa bone mesra mo bia mfatumi hye ne nsa se na ohina ye sei ena nkran hina ye sei ena ye wura ye sei mesra mo enkran hina so de ne ho sadi ye wura wote kwakwaso de ne ho no sa na enkran hina so de ne ho ti yemfa obuo ne ye ni di mfa ma sa ahemfu akase amienu nyina da yemfa obuo ne ye ni di ma omo bible se yemfa ni di ma de ni di se no sa ahemfu obi nso nsin wo bi ko omo nyina ya ahemfu akase obi akutatumi obi akutapa obi akutakuro na mom dia wokuta wo man no a wo ka wo bia beka na no atum no ye nyina ye president John Dramani Mahama aye boye mu asema no ede mpai bo kase ye tai na chi se wo twade amponyankopon ebedi na chi ama na hinie no ne presidency no aye akono sa ne de obuo ni mpai bo edidi ahemfu akase amienu nyina ti mama ma ye ntena ho na sabi obi a ekom de no emfa emmegina o platform so emma ye mfa ahemfu wei enimu emfa anye form mepa mo nchaw mesra mo medi obuo ni ani die ede ma obi biara mesra mo enko ba bia abusia pani wan fa kwan bone so na wanyene no wanye right say sabi beba
otumfo te kokɔso wanson say enkrahene enkrahene so enson say yewura wote kokɔso obuo ne ani dia yede ma okay biniano me si way obi se me clean me camera me nim di yeah I said I clean it yo biniano bedamase sabe bia me so me life bia no na maba abe camera ma me try and clean it. Okay, clean it on. Okay, anyway, I think it's fine now, a bit all right. Okay, maybe a bay. Let me say a evangelist feeder still not clear. And funny, evangelist feeder free. Now, let me say, no. Say position the right. Okay. Better now. Okay. I mean, anyway. Yeah, no dear. Na camera several crying, yes. Now, I am say, you bay. Sebi ya sebi ya brow. Okobi a platform so me tie kasa mu na se nyo no an platform so bia na sabia nya do sabia bra o kasa no kale kasa o kan ye no ka o kasa yi pa ka o kasa kama na so ne kasa na hyase no na me pese me ni me ba di nkomo kaka sente sadia bibi o kan yi bia wanka asembone amfa onokura na wo tu nkrofo ofse mo ono mo nkasentia ahemfo ene mpanifo di enim kan enti okasa yie na mo mashase no ne kasa no ena me pese me tine me nua no ekaka oye me nua me tine ne kaka maka kire me nua no mahodo bibiri so ye di matempa nso me nya obi awe ena masante semti ye obi to sine a meba abetene no anyi obi denti me nkrofo bebele me ni me titi no nkrofo o mudo o yefuru nam na o moto asante ani monyam di agi taku ne sempoa o munyam na o mudi matemo a o mo inspire bi ko mo mini me o mo mini me in the sense me nko an magi asante aka mani ase me nko an ye sante ni eti ebesi egu mani mu ase na onye sante ni na ko bi sentim jakare me yedi matem papa anye no ma fo nko ne di mata santifo nkasa di matam esoso stela no die me pesa me ye no me pesa wo wote mase no me ye kopim se bi enya ado me bo beto bi me nya bank wan kasa mboni bia wo sama o kan ni nyina se bi ye ni di nsem na o kan na wa hyase no a wo be kasa no audio no menti ye no amti ye no ba bi e bofiri ye no ose gamanche wudi kan kasa otumfo onye kesensene gamanche na gamanche sedi asantiman nyina hye ne nsa no saa so na otumfo sedi asantiman nyina hye ne nsa saa na gamanche so nkra nyina hye ne nsa eti o gamanche otumfo onye kesensene no mesista enema bi se metia na me ho wo so se che metia na ma adwene ebom se gidi na mebu ofu se pata enya sanketoa na so ya se so obenyansafo okok bedwam no wakasa etwa se okanyasasem na nchirima se bi enyado ahia ne no yo ne sasa ntimi fa mebufu memfa me gidi memfa se bi enyado se bi abra me susu ye no nkasa Nemo meno kasa se santini yakoda. Meno kasa se mami adwo atamo fosu metwo me ya santini bipo. Ena meno kasa. Sister free ye. Sebi anya do betimi aka wonse bia wo pe no anya me mase. Ena anya sebi anya do sebi abrawo. Anya me fiefuo bia asem. Na so wo kasa
na be references to otumfo say to a o references no aya ye ni yie twa ni yie me catch you say menne enye de twa to ya wo de garment che ebetutu otumfo ho isa so wo mo nyepe ekwa biele ni ho na Ghana na mutim ana mo fa buo mampanimfo ene yekoka chieftaincy act yekoka chieftaincy act ahini yedi na mamra ne amane ekwa so yedi ne bobre so sebi anya ado sebi abra yedi na titirum yedi no melemam yedi na kasiem yedi ne sebi anya ado sebi abra ni one ne ense ni one ne se sa na yedi ahini ekwa ba so na wo sister Frida evangelist wo kasa asante hene so nsene ga manche asante ni mu tokona mu kun a motam yewura na mde ni wura nsemi mu da bia me kokko se enya masantefo ena ma honkan ena weri mu nyina koso ena na disrespect ense sa esi masantefo kro bi o ma no eti bi kaso o monu ho so o me ya asante efo all because of sekotumfo se bi enya don fa na no meto sa asemu because yemu no yebuna kayan kakura se won fa na no meto sa asemu yemu no ne yebu asante amamra ne amane na no ne ye problem na nyina se bi enya ado se bi abra na mo Sister Frida gamanche se bi enya ado se bi abra se bi akonto enkro se na che gamanche ase enkra na wo no the greater part nyina ya kanfo asase the greater crap part in the poku ase amasama no ne nema afa yemra even the enkra hokra no enkra wanu ma efe na kra no yemra kra ho minim se okura efe na kra ho a ehye gamachi mansa ase ene wo so alata ene wo so asa ayefe say wo so asante ase asante wo so asante about the 5 states ya na ehye gamachi mansa ase no sa 5 states no asante dikuro ase kura no ni kuro edo so sere gamachi manche what are you talking about chesa Ghana ni mu ne yete eti obi afo obi nye bibia obi ni mo obi bobre obi mpese obehunu obi mpese obesua obi mpese okwakotohwe na ya ka kire ne yabom emu nchire mu akire no obi ati social media so ni make comparison sabi anyado nungwa manche odi no ho onse gamachi mantase teshi manche de no ho onse gamasi mantase la manche odi no ho saso anatama odi no ho sana sabi enado akra so ehye gamashi manche Jamestown no mani adade ehye gamashi mantase enkro sei na nkra ni nyina ko ekaboma enkro sei na ho ya kan enkra ni nyina ekro bomwa ye na greater part na nka ya ka oli akra ekro ni kra bomwa enwirfin so esa so feso nkwa akra almost 165 states ofeso nkwa offense nkwa 155 states enkwo se na she nunga ase enkwo sei ene she teshi ase enkwo sei ene she lase enkwo sei ene she tama ase enkwo sei ene she lama gamashi manche Accra Osualata Osuasante Jamestown enkwo be 5 as 6 no ase no what the net to wan mo na mumu ade Yaya santifo ana de kura yaya kanfo ana ne yewo yemu ana obi kura fa ni die ma akanfo ahimfo bi e compare wonu bi to gamanche no be compare otumfo who asante hen Sister Frida with all due respect like say me kan no enkanya de okay ya ka wonse man kan no kaboni bi enim na mom statement na o make yan say otumfo nso nsre gamanche so nsre otumfo gamanche edi nkra nyina so anya no kore gamanche oni nkra nyina so gamanche odi sebia nya do sebia abrawo efra kra Osualata Jamestown Osuasante ahonom no odi so la manche even si akasia de akra ni nyina kora ehye gamanche se ya akra ni nyina combine ase gamanche se ya sebi enyado sebi abrawo enwunu mampon. Do you know why? Because you always assuming and crano
with a greater part. You always assuming in Kano with a greater part. But yefa Accra na mu as a 5 state of the Gas State, no. Yefa no compare. Eso se refenso, Dabi. Eso se refenso. And so se refenso. Esa se sebi enya resebi ba o e ya santia. Kwa bere eye ekuru kakra kapa. Ya wachema. Ye nkuru chiche sechre amahini bebre negum. Kwa bere ewo na mahini. Amansie achema san ma even se woni mu a mame chewe no mu Sister Frida Evangelist. Sebi enya do utimi fa government to twa something in the bibiara da. With all due respect, sir, I respect government. Sebi, I respect government as Gamasimanche. I respect him dearly. Because ne mame eye wo santini. Eti me de respect PS Safata se. Me de mama mi santini no. Me de ma government. Me nim sade papa yankrani en na didi ato. So I respect government very much. Bese ba the standard of ahinia, Sister Frida, and fanen to twa something. Because sen yo kan ye no obi ane ne bobre. Government na move na want to something no. Aya mo na muti social media so. Aya na mu nipa ma bantoto fi wa ma ba. Aya possible create problem to ahemfo ni nkuro. Ani ya fo frontam na musi wo na mu kan sama kese. Ahemfo na mo mu go no. Problem yele ni wo no montam. Government se bia nya do se bia brawo. Woni pefe se. Anya se bia nya do. Gamashi akonya okodi ya. Kasebia nyado ni bibia ne nana ni wura ene santene na sa se gafo omonka kanfo wonti mi nkase ni wura ne santene wono woye gafo ehene yes bi ga party bi ene woye won mo hene eti wodi ni nkui se de oka no na mo menka se wotumfo nso nsene no esa se 24 won so man hene 77 Sister Frida aha funyina yo tumfo asase. And the brofo progredi on me gidigidi ni nyina kasante ma ho ani boys hadenti ana ene so ade na etraso sa Sister Frida unim se me ne woni asem ana unim pefe se me nsuoi me tufo na so sa be babontere abe make comparison sisente se ade so because ni pe tie wo no edoso ni pe follow wo no edoso etu kasamu a eto nipa hodo na etinim. And it's not a respond once a maoka. Say yes, sir, come me respond. Because me won't ye baby the cost was social media so. Me found it that will with me. It's as a minimum say I am doing it in the right course. Men ye baby alam your funti. And I mean ye baby impress with you. Men ye baby alam pay forward because you the followers me there. And talk ya mamma and talk and charm bells. Me ye me do my thing. Nam dear charmy bells and dear to me. Eti me never do kura be me better be respond obi. Wo be di matema made ache me respond o. Eni ti na di atema wo so obi edi me no me respond obi a because me sasa ankrofo no wo mo peme dada. Wo me peme dada free bira bi. Ya se bia nya se bia ba ya peme ya to me ho. Eti wo mo di me video bi o mu di akire se ne be o menya mistake wo mu atama koto me ho. Na wo sister anya sa mistake ni bi. Like I said, can wasem bia wo kan ebie no a enka ye problem. Can wasem bia la ni ho. Wo fotu a wutu no ka problem nim. Na mom se wo beka so otumfo onsense gamashi manche. Alias gamanche de. Sister, otumfo no kura boko. Chese, otumfo akofa ne dia be wura sa asebu mu no. Ase chese, fine, ebia wutufo. Wutufo nya bone. Na mom sa wutufo na wo penchire mu na wo ni maba kwasem ni mama mere na ni mahini mu sensem wo ni mahini mu sensem sister wo kasa gamashi manche wo so e kase wo nkrofo mu sani asante hini so e kase wo asante mayire mu no na me kase asante hini so nsere gamanche eye insult kase pa Sister Frida eye disrespect wo bia no wo di asante hini anasa bia na no tiatia me a aburo wo di so what is suspect ya tiame ya yen sa sabi mu nyina mu firi mu krom ana ene mu atna kumase ana ye nyina bomu obi antete obi ankyere obi ase obi anti obi anka obi a na so munya ba bi gina sabi anya disrespect ani so ade na mu di ya asante boye
and yes ade and amudi yi asante fo aye. So please, you should stop compelling. Obia woni de kamashi manche o wona mamre na mane onya kanimpo woni de a oye sebi ne mama ya asante ni de na so wodi kon papa aside by this time. E je be ka so onya kani na mamre e different. Ni kura o sha se wuti van compare. Enkura sha sebi achia mi ase. Enkura sha achia mi ase na sebi enya sebi abrawo. First state of Nkranza na mu no. The bad way. Po yesi ye ni sa. Yesi ye ni sa. Nakafo nyina ti ase akomo bom. Ade ga manchaye wo mo here. So wonu nyina se na se na mpapa mu bia ne ntokwa bia mo wonu ntamo a. Still it's uncomparable. What me kwa fan compare offense here. Mo mo ma sentiment mu won. Woni ma sentiment mu. Ka woni ma sentiment mu a kan fa ga manche. Atutu otumfo. No matter how the person will have done themselves. No matter how big they will try to be, which me compare, it's uncomparable. And they must say me because text you walk on good text yasano. 30 kura 30 kura enuru. E kura good laseno. 20 kura enuru. E kura good nungwasiano. 25 kura enuru. E kura eduru e good osuaseno. 30 kura enuru. Ekura egu akra asie no sebi enya no 15 kura enuru neso ofiso hinu kwa kura nkuru mako 116 over enkranza hinu kura nkuru 200 and something over mapo hinu kura nkuru almost 78 over bakwa hinu kura nkuru almost 42 over etide beti na mo compare who compare man hinu ba ko pe to sabi ye buru kura man hine mako 70 ye obetimi elevate na brempofo nyina so aye o man. Why are you compelling them? Sister Frida, I respect your advice you are giving to them, but what do respect? Never compare asante hine to gamanche odene o ye ne dia de no ho e wona nkrafo so na so onu anim kumasi ne yawo kumasi ne tete no oni pefe say the social media impression mo impresse no makofo tu fa kaga afa gamanche social media impression maten maba na ego na gamanche and the king of the gap people obi afa ho yawo de manye yie na so in reality physically in reality on the grounds is uncomparable. What even compare me? Because me who said Yenya ba ku bisu begina bontin kasa ane mo kasa mo hene oso suro bi hene. With all due respect, whatever you think wisely before you speak. Yenya from so ye wo me so e nya perfect. And from so woni pa bi titiri so obuafuo na so bufu a you su wa gene. Why didn't you ask of me? The two chickens are yours. The rice and fried chickens in the kitchen. The rice on the rice cooker. And the stew. Only 1 egg for you and 2 chickens. I have not made salad. Okay. Thank you. Welcome. How was school? Okay. Eti, with all due respect, we should give respect to whom is due to. Give respect to who the respect are due. What ye? Ubetimi aka gamancha sem. Opese uyi gamancha ye. Opese uprezi gamancha. Poni bi ni. Se uprezi gamancha so ayi bibi efe. Opese oh gamancha na na tie kuye dase. That is entirely up to you. But to compare them, why? To compare them, why? Why do you have to compare them?
eza sese bi enya se bi abra asante kasa ye kan engrafo nka kasa di nya omo kasa sani etia no nyesa na omo tia ye duane ye di nye bi na onu die so we are not in any circumstances we are not the same asante here ya asante here odi half of region odi asante region odi blue region part of eastern blue east region part of eastern region ono obi enchemu it is what is for him traditionally and customarily or president need to mean something, you know, but we all give respect to the constitution and your constitution and the woman now president, you know, said when you say and you want money to me one money to me so on for 4 years no maybe a man so no we on your accountability in your man or be a little man said you said or any beer to me over you asante he said oh ya asante hene odi na my so etu kan wasem wan peso kan no bia fa so bi ntra ho se ayi asante hene so sire ga manche na wa compare ga manche to asante hene no wonim chese wonim mama mre kwa ka wonye sa wonim ade e fa na hini ekura ka wonye sa wonim ade e fa na hini wonim ade e fa ahini ka won kasa chese bodi ene no yaba be ye sabi anya di interested no obi aka dope obi asori anu atwefo no oka dope se wonim se no kwa sanya no kwa anu aso oka sas mo oka ntiasie won se ntiasie me no aso obi ateme bia okasa na ka sabi anya sabi abra ehe fa ne ko ya obi be kase gamanche anase gamashi manche wonu otumfo ye pe naso me miramu ebi chebi mi bremu asantefo ya masabi niema wonu koso na ka wewe kwa so hene da be na hu se bia nyado guy ohine bi ko gana akra na hine bia be gina bontene aka se ye no otufo epe enkrafo anyimfo techi nungwara mu ni adade ayingogo omunim so otufo is the greatest king of everyone is as se bia nyado ahimfo num na te one region mo otufo se bia nyado oyo hine ya wodi about 4 regions Asante maso babia no obekwa hunu santini central region asante fogo Volta region na yoti asante fogo ayin na abekwa hunu santini wo ho ahine na obebbo wura hunu santini wo ho yesu yenyina wura ye ba kope ye wura ni se etu eti sister with all due respect o kawasemu hweseka men compare gamanche or gamashi manche to otumfo because it's totally uncomparable. Ofutu ama ni nyina eye. But when initial statement na kan, you know, that is why I find the very unusual. Because ni peti o no doso. E dey me hu video, ntimi hu video 20. Because can record the share video papa and some bebre mete. It will video there, etna ndi aka sa ngasa. It is that Mesrao and 14 and me frafra we no more and 424 and me frafra bra KB best no kwai isan se mi hia wo mo nrizi wa nrizi bibia mu no jimi nkoa na mo de tim sam na mo de nam we ni mo nyansa se mo very simple. Why do you have to compare? Se nyantie mu jimi na me tie ma me de wano na etiem ana sabi mabebo ofun bosia ana maba free data wo ho ana metwa konwem ana wo light na metwibi ya metiso ana wifi na me de yadwuma. Look at all this nonsense. What you wanna encourage say munam na se jimisa na mo de mo personal lifestyle na mo ma mo lifestyle na mo de wura nkrofo nsemu na mo eskineti na mo de chese eno mo na mo chale Yamo being kasano because you empese be set bad records. Edi man crofobia. Esansa mi si wo menya hwe kura no. Me preachi odo, me preachi fache, me preachi nkabomu, me preachi ebusua edi achi nipa pimpim bebele. Matia sore pe. Edi se bi anya se ne kura se me preachi bio na me ya de fofra. E wo se me masa exemplary leadership no. Some skills no still me man motivate other people. No be disappointed in me.
na nya so obi sro obi ti no obi di matem said de ya me mie ma no nka bi nkyira no nya sa mo obi anye na dwe se obi adin sro obi ana obi ana odin sro obi. The problem me want to say I cannot exchange words with you or banter with you because I was set a standard, me set an example. No obi kura sabi anyado or ya bofra no watch me. Was you many year pa? Na many year born so attraction. And uji na obi kan and some form in you no. Na yes obi wo how full so or dance obi da bi. Onya den se ma me abia taba fusu metwo da bi oboa. Na me fiu. Me fiu da. Me nim se masanti semti me ho time. Me nya masanti fo bi kura time. Because ye di matema santi fo nko na gusu obedi mbia kan ho. Aso me anya no nti once me kasa santi sem kura me nya bio. Se ni po destiny na so me nya masanti mamufo e ma me hu se da bi ye don ye tawachi na yesa me metimi akama no to masanti sem ho. Na so me wura ne ho do ne ho da nti me kama no ntu. Me nim se bu be kasa da nko na ya santi ni. And what just Santiata on yase, Mediata in yase. Seba kwa nye, I'm fantan in yasia. I'm a doma man one. And ye, because we are easily to be diverted. We are too easily to be diverted. And that is the reason why someone have to stand out. Etibra, necessary for. Mama, your mad say more ding, and more near ding. Na mo ye hard e wo media fi na me mfiu kan na me nka bi nkyɛw isasa me yoyonfo me ameka masem se bi anyado TikTok you kwara mba ye na me sua wegehye me yoyonfo papa enti me fa me hu ntwitwiri eniye ma se bi anyado me ho ye fi mo sasa me hu fi na da sanya sanam se me no mi no be ye ho datia wa ba hu se wo ye so small woni nya den no wano na den na so me fiu isa sem pesa kora bi sua me pesa oni pa bi bu me pesa me ho nsam ka no eye kakra na nya pi wo me ne e bone ho enu ntia na nya se bone ye de na de mo ye de se bo de woro mpra bi ani eden we ya ni eden de mo gugu bi de so amu ye ni eden ye ni eden de ho so eden na so ye ma emma na saa ye ma na saa se ebe ma de ni pa nyina ye no ebe ye bi ye ma na saa dwumadi a me de ba ye no eno ana me koro na so me ka kire wo se mu kamasem wo de mo hweso nka wo me bo santi di wom wo me bo atia me di wom me ni so me fama no metum enya dia me de ma no baba betum wo me ka ba ko se bi antweste no me fama no meto asemu enya dia me de ma no beto asemu me comment e wo comment section enipa say apart from Asante post enipa say no ba hu me say me comment wo comment section pe me ma wo ba bia wo gina me ma ho sa na tie me bi so say ko bi platform kwa so mti musa nse bra mpa to free so topic ni interest na person participate me musa so free wo ba bia ofri na mo na me si form me pe problem dia me ko ba bi me kasa kwa me busa sa na me tie me pe me ho asem ti bi di me lemu me ye tribalistic esa se me free sebia nyado me free dodo me yakani no obi a me yakani di ede na me ye tribalistic esa se me da tribe me yagunani eti ye tribalistic na so me di me lemu wo pa me di matam unya masati se me ya ho na be nya di matam because masim wano mo pe me den so mo nyame obeto me ho amade ati me fiu esa se minim sa wo sha ase pe me nyene wo sha ase mini me nyene mo so de amoji musika na mo go Asante mani mu ase no yenim papa yenim no obisa abata no akasa kontiji no de je coins me je coins me man e data bo fusu ima me ko platform bi so a me free okwa no ma check coins bese e bo 10 pounds asa no free ho coins no asa bi anya bese sa coins we je na na so
Sana beba. Uka so betena media so. Na media na betena so. What the pepe betena so. Anim go ase de empower. Eti me mate ase ese. Wo ye den obi begu anu ase. Eti me menhwe ho bio. Menhwe ho bio. Na maka che mi kun se. Ohu a onyi nani fro ho menhwe ho. Eti wo ka wasema he so kan. Na wo ka wasema me fama no metum. Wo ye wade a me joine. Na so sa wo de asante be fra. Na kofa atia me be fra. Ene me koto bra kwa ku Kristo. So o kana asem fa sa ama he no. Enya masem because se bia nya se bia bra onnanim nie nti o kasa fa sa ama he no. Me meka bi because timidi esu no obi pon ho ntrane bo no ho asafene na wo we number all because of so he bi ba no. Me wo we number na me no he we kasai ena me no na se bia nya me pebre e da won ba cross so otumi no otimi o de o menhia bebe nyame adumti esu ati niema ebeto be ko bu ma obi kura ko menhia obi ma pa me defre ho esem does too much enu guasia no e does too much enti me be kwato ye no anyama sam me kwato cross your life make share no coins because se bia nya se bia bra ko wo ko ne sa wo yi wo hene kro ne wi a me meka bi because on hene no ye na de ya ebi obi meka na sem na so ya chi a me de ani asante mani e menhia de o kan wasema emfa me fra esa se me ma ho kwan anya me nkomi asante ma mi so yi se bia nya do se bia bra obi ka ye o sig kobo ntim jakaridin se bia nya do mi so yi se bia nya do se bia bra ani ni akura akonya bi ni mi kuro mu onyo ya mi die na so sebi masante sem de ebe hia me because minima do kura ma me be ka asante sem minim de achi mi be wura asante sem mu ade ni nya me a mi nya me ho eni nti o kan asema he so kan o kan obi afa na no metum o be ko ntokwa ma 100 years aba atia media me piem me shedia me piem sabia asante media me piem a obi enu o me fuma no metum na so me be kan na ebe yi na no a saa so na wawo niam a chi a wo so tene wo me nyanya atwe me so nya atwe bi ni mu me ni ma de afa ni hwehwe ni mu me ni mfa ni mu asam che me so na ho se me bi ma no aka me ni obi ni nkomon fo obi ho me so ya asam che me so a na ba hu se e bi a che me so a ye me ya no na ma fo obi abona mane sa de we ya me ya aya me ye pa sa na me so ba tie it is sister with all due respect gamanche oye gamanche nyina fa ni utufo asante hene ya asante hene na kwa bia so oyo otimifo sabi enya adum fa gamanche to asante hene wo da no matter what the social media is revealing to you and other people sitting on their platform saying never ever compare gamanche to utufo with all due respect. Thank you. Me can say, I can ask more kindly, Kafutu. Boni bi enim or kasa ye. That's initial statement, no. Initial statement, no. That was what the problem lies. Na kanya sadia. Kana samu kutu omufo. Say, omu fam penifo, ahimfo atem didie, and penifo atem didie. So that was a good advice. The initial statement was the problem. It was a problem. But see, that me finishing in Tina Boni in Ano. Me mom say, the Casa no kind, not come from Sonim. Never initial statement, no, was so disrespectful. Say, Asante in to me and say, Gamanche. And I said, well, wow, it wasn't me. Where better we say, wouldn't my dear friend to me what he knew? Anaka he near to me ni se bia nyado o beta na himfie na MP fo akwachia no anya he near to me no asante manya ho ewiase nyina hye de sua yan ewiase nyina wo mo hye de sua asante man enem no kase asante military tactics British use America use obi enu wo no obi wasem anya obi afa ni obi as long as say me respect Gamanche no. Now, so do not dare to compare them. Because Gamanche nim say he cannot compare himself to Asante.
obia wone de it is a wo kan aka se ga manche wo yo hene kase wo ne nkrofo mu that wouldn't be bad asante ni so yo hene kase wo ne nkrofo so that wouldn't be bad but kasa asante hene so nsere ga manche what do you mean na ga manche onye parliament chief ba ko pe ga manche so sere nkranza hene dabi kranza hene so sere ga manche esa se nkuro gu nkranza hene ase enye bi ene gu ga manche se edukrofo ene edukrasefo so a kire nkranza hene no enye bi ne swai ere kire ga manche ahemfo sai de kire ga manche se ga manche ashiro bo kwa hene so sene far bet also sene no ekwa pem hene so sene no sebi enya do mampo hene wo so sene no ofeso hene wo so sene ga manche na momu nima hene emu ntia ye wo kara bu kotu ayi chieftain's yacht that's something and the parliament and the chieftain's yacht article say and article say you don't even want to face reality in you I said the chieftain's yacht eba the chieftain's yacht no a central body ya kan mameram e kan court ya kan nkonya ne sase ho ya kan tumi ho obi amamna ni amane ho anything men compare gamanche can be very big but a big wo baby o ne nkrofo men trying and cross it because of cross wa the problem beba how many towns in a gamanche say Ozualata, Osu Asante, Jamestown, Accra, name them. How many? Eju 20 ya Simabo. Senkroni ju 20 ya Simabo. How many? How many? That's why friends he no quite me kura 100 and something over towns. Akuma dan ko kura sha akuma dan nko ase. Akuma dan ko no eye best 16 as 18. So 22 or 16 as 18. Akuma dan ko a franchu mu nyina bre mu nyina ka ho. Akuma dan ko a. Akuma dan se won ma franchu a franchu o se akuma dan se. A franchu ka we nyina se akuma dan se. Akuma dan ye offenso kura. O ye offenso hin ni kuro ni bia. She na fruta ti ben tia no mu ko nyina nkura kese egugu ni mu nyina. Now what you do offense so he come to government me and na sam na bo and obia so dey no said obia so said dey so said we project in here which is understandable. Name me you have to accept the reality. Our some give reality too. To so be a gani no be projected in here o dey projected so be a gani amurani no projected Nihini biwo anguna memu baby a odiye. So in reality you can't compare. In reality you won't even compare. Won't even compare. Na sebi enya sebi abra edura hiya edura se mampanse. Edura hine o se mampanse. Eso won edura no ko se mam won mu ko go edura. Edura won mu nkura edura kakraka. Edra hine kwasa asese ga manche. Edra hine na sa asese ga manche. Ena capital. Sebi enya sebi abra capital ni nje se. Every greater cry ga manche dia o. Ana wo so tumi o. Akan force asefan ena the greater part of the cry. Mami kasem chiro. Wuti mi fa ga manche kwantuto. Sebi nyasam ne nka na ya kanfo ya appreciate de wa wuti no kura mfa ntoto even do mahene na ya kanfo ne ya tan ho ene ya appreciate de wo ene ya kasa ye sori boy ho ntotede ene ya pini ye ho and that is a problem. Obe compare obi as gayi otum forces ga manche so siro otum for na we kura wo be ye da asem we abeye da asem mu Mwaka for the abu head, a told you, you know. Just said the money be bia and one no. Ha, and Rutina, a California tell we about because so be a sentence. Was a bread of Osico, was a sister of Osika. A can for the young one near fire, dear. And a covet me fan was a can for. Nemonia sunny dear in it. And yet you're better, and I bear, and yes,
ahini wo ya wahini ankasa yedie ya wahini ankasa yedie gamanche na sabi enya do sabi abra onu anya ne papa dia wo mu dia oya santini boy oya santini man oya santini ni mami ya santini so onu dia agade enti no waka koye nkrani enti se ne do santini bia no sa ne do na na tieku na so men compare because antisa na sabi enya ru sabi mem hene wonum nkura che memase wonum nkuro ye che memase asase sabi enya do yewura ne nsatse agudie ne resources e woso wodi tese ebuasa emem nkura che memase ne nye bini kama che kuro wo hene eya sai se de nkra nyina de teshi nungwa wodi adini nyina man because kaneno no mu nyina ga manchena omu nyina hye no ase na sesan wo na omu ase omu penka bomu ga manchena edi wo mu nyina so sa na netie edi se ga manchena nkuro de because na wo makwajeje ene se chobody ni agazeti me ena me ma hene ana wo mu so ayesa no mo de papa mu aba se tisa wo mu nyina hye ga manchena se edi se ahwe ene nungwa the first state of the gun nungwa teshi osu la ena eye fence akra sa five state won mu nyina ekura hye nungwa ase no enyu 20 ekura hye teshi ase no enyu 40 ekura hye la ase no enyu 30 ekura hye osu ase no enyu 40 ejisi ase ye kan nyina akra bom no 300 omu nyina 300,000 and omu nyina je be fance 400,000 so the men can man ke sika kra 400 omu nyina 400,000 na okrasa man nko awo say 260 over kraza man nko or you just one out of the 70 paramount chiefs of Asante Kingdom of